došli u još jednu epizodu. Tu su sa mnom moji rođaci i njihovo ime je moje ime Emsel. I danas radimo chip challenge, treba ćemo pojesti u 3 minute, ja i Emsel ćemo to brojati. Da. I pretplatite se na moj kanal. Ajmo da počnemo. Pa. Nećemo mi ovo stići ljudi, ali pokušat ćemo. Klepci piše. Sve je čips ako je kečap ili paprika. Tačno je minut prošao. Nije normalno ljudi, ne možemo mi ovo stići. Ne možemo. Na 3 minute, ne može. Ovo ne može, stići za 5 minuta, brate. Ovdje glipsi. Da stavim ovako. Evo reklama za čips. Dobar. Mislim da nisi. Čekaj. Još minut. Nećemo mi stići. Vidite koliko je meni puno ostalo. Evo ti me. Koliko je meni ostalo. Koliko te zalude. Ovo će da bude isti, brate. Ime će pojest prije od nas. Ovoliko ostaje crča puta. Ljudi, ko izgubi dobija 3 šamarčine. Jes. A ne prijake. Nećemo prijake. Još 20 sekundi. Pite ljudi da uspijemo. Ajmo svi si ima po jednu šamarčinu. Svi po jednu šamarčinu. Ne ja. Ja, tebi na primjer i MC ja, MC na ti meni. Sad je desnu. Imamo lijevu desnu ćemo. Evo vam klipsi. Reklama za klipsi. Jej! Aj sada, evo sad ti meni na desnu ide. Bum! Ala bum! Aj sad ti. Sad ti. Bum. Evo to je ovo. Bum! Ala bum. Kako ste me dali? Ljudi, dobar je bio klip stvarno. To je bilo to. Ostavite like, share, subscribe i like i koment. I čao.